أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان هجا سلام و رحمت و بركة خدا السروة بي خدای تعالى جوة رازي بي إن شاء الله. بل إيرو جارك ديتري وكي هر جار ام ببرنامج فقه جيان ده حضور ودنا ومهواني من سيدايم لأنورجي حاضرة إن شاء الله تعالى برسي خو قاوون بكن وسيداجي برسوا برسي وبدي سيداهم بخيرات سر شعبارات خذ جوار رازي إن شاء الله لجوج رازي بالسيدة خذ خيرا ومازم كسر شعبارات إن شاء الله. تماشواني جا معلومة ويا سري هر برنامج خدا جبوا مسألة قتل عام غزة ووحشتها والغزة تيك لسر مسلمان اشترف سيونيزم جبوك أم نخوازن جروجا ما بكبه بهر وسيلة أم ذي مسألة هانيكي دين الزمان بروي قاسم خوازن چند دقيقة ديسا في مسألة هانيكي أول بيدست بيبكن وداوي برنامج خو بدومينن سيدا از غلام فيجا هنجاكم مروف القرآن تميزيني بلكي موكاري بيجي بولا بلكي جسي بحركي قرآني بحثا أوصافي سيونيستاتكي تاريخي حتى وكا إيرو يعني أخلاقي وبخديرة ببيغمبري خديرة بإنسانة خيانة يعني فوق العادة بحثا واناكي كريا عادة أوصى خداي تعالى في مسألة ده برفيره بحث كريه جبوكم مسلمان خو الشر ومحافظة بكن تدبيره خو بس إلا همبر شر وناك تشتكي كي من هشتيا لي مع الأسف يعني ما مسلمان في مسألة ده أوقع آيات ما وككو دقتها ما نكشاد وما هيش خوانا مانو حتى إيران فان قتل عام وحشتي هانيكي تاريخ دم بينو إيرو ده زيادة ترام تبينن براستي أم تخواز السريع هر برنامج خدا جبو ملتي ما في معني ده هنيك ديتر شيار ببي وبأخلاقي واناكي هيدار ببي أم تخوازن أخلاقك واناكي هما بكرتاي بحث بكن مثلا يكش أخلاقي واناكي جوكاكو ونجي تزانن بري هر كسي أفان سيونيستي هانيكي عول بخديرة خيانة كرنا نوصات خصام ودفي خسيدة متخوازم شان كلمة كيكيش مرة بيجن سيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم قضاء قرآن كريم دا بيتري الشيطان ليهودية لعنتي آنية بيتري الشيطان ليهودية لعنتي آنية بنرى دي إنسان كو وقت آدم هاتيا سرية أردي إنسان هاتنا سرية أردي خدا یهودیا کریه میمون کریه دومس یهودیا پیوا قوم کی دنک بوبن حیوان بوبن میمون بوبن دومس که ان حقیره حیوانانه نبونه چونکی یهودی زمان خل قارسی خدا جی دریشت کرن دبیجن نعوذ بالله نحن ابناء الله و احباؤه ام اولاد خدانا ان محبوب خدانا و دبیجن ید الله مغلولة دسته خدا گریدایه دسته خدا طماعیت که یعنی مثلا مال نادمه خدا نمرده نه جامعه مال نادمه خوی تعالی بل لعنهم الله بل یداه مبسوطتانی بلکی دسته خدا بسطن فرنه و دایم جامعه دایم دلاله و مثلا دبين نحن أغنياء الله فقير ونحن أغنياء خدا فقير أم زنجين يعني أم مال ما هي وخدا نادا ما خدا فقيرة يعني وي حقارته الخدا تكن يعني وصا زمان دريج القارسي خدا تكسي وكي يهودية كزمان القارسي خدا دريج كرنا حقارته حتى الخدا كرنا كسي وكوان نكريه خدا هم قبول تكن وهمجي مثلا اتهام تكن بالطماعية بالجمريتية بشؤوتي إذا خدا جل جلاله البي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي İsrail. Hatına lanet kirin kafir benu İsrail Yahudiya. Ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Liser lisani zamanı Davud ve İsa göre Hazreti Meryem. Sebebi bima asav. Laqarsi Xuda isyankari kirne ve kanu ya'tedune o sınırı aşmıştı kirne. Ve kanu ya'tedune daim mesela sınır aşmıştı kirne. Ana mesela یک sınır aşmıştı kirne var. Mesela Filistin derya sabiyat kuzun, pirekat kuzun, seyfilat kuzun. O mesela Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve hakkı İsrail'e kuş hum dafi'i bke. Ka müdafi'a van sabi van pireka van seyfila. Çekirne bankara müdafi'a bke şura. Sıra zoram telefona kime heyam telefona xwahilden ji urfayı temaşavana kime ser telefoni. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Khairatın. Eyvallah ve khair. خدا خیر بده و رحمت دی و باب و خودش و راضی به سر چاوا. Eyvallah ve khair نگو. کرم کن خودش و راضی به رحمت دی و باب و دنگ وقت کن. الحمد لله من باش بم سلامت. ما والسيدة ملانور. کرم کن پرسا خوب کن. لماذا مغاربة؟ بله. لماذا مغاربة مگو فرض پیشی و سنت سلف دکو هم دعوی تسبیح خودشینی و چرو واجبه نابه. يعني العون والميشت كن بيرجون سنتي خود كن وبيرون تسبيحات كشينا. أود. بله تمام أمش سيدا برسن إن شاء الله تعالى. باش قبل سوار. شواج مني خوش أمانة خدي مسر شعبهم خير وسلامت من إن شاء الله. سيدا برسن كما تماشوانا كما برس كربو. دبي يعني يكيكو بزنا بيركا خجارة كديتري بزوج. يعني بخبره زوجي. ما نكاحه هناك صحيحة أنا نكاحه صحيحة ومسألة كي بي بيركا بزوجة شرطي وياك عدالة بكنا بين هر بيركا نلازمك إذن بيركا بخوزة لازمك ريزاوي هذا يعني بله صحيح هذا نكاحي بله سيدا يكي دي تري تماشفانه كما ديسا قوتبو مثلا نكاكو مروف دستميج دكري تدي أفا روي مرود دهركي يعني أفا كوج روي مرود هركت كيف دستي مرود جارات دوا ويحت جارات سيا أو أف هنجاكو مرود بي دست مجاخو دقريقي صحيحة نا صحيحة في السيدة سيدات شد بجاز خلا وقتاك مرف سرچعبي شو بأفا أول بجارة أول أو أف مستعملة أو أف بكبا كدري أو أف بدزمج نايكر كوب كبد دست مرب و جنگا مرب چه آبت ویل سرچاوه کی بجارا ددیا به دزمش چنابه يعني چونكي او مستعمل اما جارا ددیا و یا سیابه او سنته او زرار ناکه بله سيدا تماشاوانه ما يكوش عرفه قرا وكوجي كهداري كير دبين قاموا المجا مغربي بكي وبيرجي ام سنتي خوتكن وبيره هنو كم تسبيحات دن ما دفيدة تشتكي هي انتونيا زرارك يعني مثلا الميجا مغربي بري الميجا مغربي درك السنتي خفيفة وبسيق مر الميجا مغربي كر مثلا مذهب امام الشافعي به اولا امر تسبيحه بك هي سنتها بك مذهب امام حنيفي به اولا اوك مرف سنة بك هي تسبيح بك هو كيجا جيبك دبا بله سيدا جو عرفة تماشاوانا كما لسر تلفوني الو Kerem Ken. Hocam siz Kürtçe biliyorsunuz. Evet biliyorum buyurun. Kurmacı zanı. Böyle bilem kurmacı zanın Türkiye zanı Kerem Ken. Hocam ben hamileyim ve ben rüya görüyorum. Bale tamam. Televizyona bakayım ki hoşkam televizyonunuzu sesini kapatın veya kısın. Telefonla bizimle konuşun lütfen. Efendim? Televizyonun sesini kısarsanız biz daha çok anlaşırız. Ha. Buyurun. Dedim ki ben şu an hamileyim ve rüya görüyorum. Tamam. Böyle bir hastalık mı bu? Neyden dolayı oluyor?
Yani Korkuyorum hep. korkuyorsunuz, rüyanızda Hep korkuyorsunuz. içimde korku var. Hep diyorum ki bebeğim olunca ben bu evi terk edeceğim. Ben artık hocamı görmeyeceğim. Hep o benim aklımda. Evet, biz bir Seyda'ya Bu soralım. korkunç bir şey. Bu korkunç mu yoksa bu rüya gibi mi? Tamam, bir Seyda'ya soralım, olur mu? Tamam. Peki. دیسا ji Diyarbakır temaşevanekî me li ser telefoniya. Alo. Alo. Kerem ki, televizyona xwe dengê wê kêm kim xêra xwe? Selamun aleyküm. Biz Seyda'yla mı konuşuyoruz? Evet, buyurun. Seyda'yım size bir sorumuz var. Selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Televizyonunuzun sesini Seyda, kısarsanız. şimdi kasıt olmazsa kasıt yok hani behamti diyoruz ya. Evet. Yani behamti merif insana ki bu kızı. Mesela teyze deste merif da her iki lekado. Tamam. Yakat kasıtına evya cezayı gora İslam için. Tamam. Selam pırsın. Tamam, Kılıçlar razı be. Kılıçlar razı be. Her dereceye. Şevab meni xoş, emaneti xuda bin, xeyr u selamet bin inşallah teala. Sedaf temaşevanê me ku ji Urfayê telefon kir vê xwe şikama. Dibe ez li halekî me hatta biz Türkçe bunu cevaplayalım belki bizi tam anlamayabilir. Diyor ki ben hamileyim ve kötü rüyalar görüyorum, endişeleniyorum. Acaba çocuğuma bir şey olacak mı veya evden işte ayrılacak mı böyle. Hep böyle bir musibet korkusu yaşıyor. Şimdi o korkarsa düşük yapabilir. Korkmasın. Ayetül Kürsi okusun, Sure-i Felak Nas okusun, Sure-i Fatiha'yı okusun. O mesela sırt üstü yatmasın. Sırt üstü yatmasın, evet. Yanlar üzerine yatsın. İnşallah bir şey olmaz. Tevekkül etsin değil mi Seydem? Yani Tevekkül etsin yani. Mesela ne kadar korkarsa düşük yapar. Allah muhafaza etsin, Rabbim şifa versin inşallah. Temaşevanê me Diyarbakır Seyda ku pirsavîna ki bê qasıt bê hemdî ku insanekî tiştekî derbekî destê mirov derkeve bi şeklekî weya qezara û werê kuştin cezayê wî nake çi ye? Cezayı aynı ceza katle. O mesela evi saddeveyi bide lakin ser se taksita ve bide. Belê. Mesela se taksita ve bide o akrabayı ve bidin. O evi ev kişi bide, kefaret kişi bide. Kefaret kola ki bere azadgın kola anatının mesela fiyatavi şu kesana kefaret nada lakin kefaret evi bu kadar fiyata kola ki evi fidye bide fakira. Belê. Şu razı be inşallah. İstanbul'e temaşevanekî me ser telefoni. Alo. Selamünaleyküm Seyda'ya ben. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Uçağına başın inşallah. Xuda ji we razî be, hûn çawane hûn jî başin. Elhamdülillah. Xuda ji we bizavkê ve razî be. Me tev de inşallah. Seyda'ya sualê min çi ye ez ê jî pirsim. Vega elhamdülillah şukayî ve me xwe az çok dorî çevra xwe me xwe yetiştirmiş kir alî İslamê ve tiştê ku em elîmîne zarokê me çêbûn ve mezin jî bûne elhamdülillah me aktarmış wa kir. Kısmı Kur'an'ı, kısmı sünneti, kısmı hayata peygamberime ve peşi em yaşantıya ko örnek olarak men nişani zarki xota u jwarajî em bi duaya xo bi nanê ku em jwara tînin bi helal nanê xo em uğraşmış dibin yalnız zarokê me mesela wextê ku mezin dibin mêja xwe de giranin em jwara benimêşkin hatta em nebêjin carê jî bîr dikin. Mesela vega Kurki min mazın heye yani hatta ne bejim mecah unake veja zikarim zah zede zorlamışı bu ki nikarim zah gemşeji berdim yani metişte go merak etme vesaire vakti go iri babki zavki khora yani helal dine o tişte go İslam'da ilmiye tişte go akli miji digre hammi jere de ilmina و مجي وهر تشتوي de ilmina Kur'an'ı de ilmina ayata peygamberi de ilmina وبشتي او قري وقتي go نمج naka بله ما فهمت كيف beş kanırsa hoşkayı beja vakti go ne beje nake go bejerke sorumluluğu hatta çen sali termeye yani beje em ne verince em de ya rabbi em seyda bxwazin em seyda pirsin pirsa ve hata fهم kirin em seyda inşallah teala pirsin cevaba ve nake u şone go hedari bikin çebu tamam çebu beje بله
جمردینه تماشاوانه کی مسر خطیه. الو. شگو مردینی کا. مردینه کرم کن بخیراته. دنگ تلویزیون آخو بگیرن خوش کامن. تمام بریم. تمام گرتیه. کرم کن. ایجا دنگی وان نایمه. کرم کن ویگا دنگی ما نایوا. حقی دنگی وقت حقی وقت دنگی. ام دنگی وقت کن. وان کرم کن پرسا خوب. نسم دنگی زکوی. بله بله آن هوا دنگی. کرم کن پرسا خوب کن. پرسا ما ده اینترنت ده گو یکی گوتی میشه تمام گوتی سال که یاشه من 30 ساله. تمام. تمام ام جواب فهم دکن و پرسا خوب بکن. او ملمه کریه جمرد بیجن المجات قبول نبویه. و یکی دیجی گوتی یاشه مشسته یکی جی گوتی یاشه مشسته و المجات گوتی المجات قبول نبویه. ایجان نگو چما عجبش بود چیه؟ ایکا امی سیدا پرسن باشه؟ اره باشه. تمام شباب منی خوش. خود راحتی بده ان شاء الله تعالی. سیدا اف اسطنبولی برایم کو تما کی کر تلفن کرد به هانی دیوباب olarak ما وظیفه خلگوری اخوا مستر زاروک اخوا ساکنینا مدینه واجواره گوتیا ما رزق حلا جوانا کرانیا و تبلیغی قاصی گاوا مازن دبن مثلا المجنا كن ويا المجنا خد السطايه دكن كم مسؤول نه مسؤول في خصوصا انا مسؤوليت ديو باباش 7 ساليه صبي حتى 15 ساليوي گره بتوني ديني وي بيبدن هنكره تشتكو سر فرضات تشتكو واجبات تشتكو سنته اسلاميت بيبدن هنكرن بيبدن شيرين كرن مثلا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبي يكي جوا مثلا قنجيل زاروكي خو نكريه كج اخلاق كي ديني بيبدا هنكرن جوي قنجتر تشكي بينه ده هنكرن جاري مثلا حتى 15 ساليه غروا خربه 15 ساليه بيبا مثلا ديسا نصيحته ويبكى ديسا جرابيجا لكن لي خستن فلان لازمه مثلا پیغمبر مدوي الصبي 7 ساليه دا امري وامكم الميجي 10 ساليه دا لكن خفيف لوان خن وجوي بيبا عندي حتى 15 ساليه 15 سالي بو عندي تكابني امري خدا عندي امري خدا السريه وعقل كامله او كدي ساجي وقت كنا كلمه بيرا نصيحت بك لكن قنات استيدي بابا دا تنين. بله سلام. İstanbul temaşavanı ki mesar telefonu. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abim ben bir sorum olacaktı vitir namazı ile ilgili. Buyurun. Şimdi biz Şafilerde 2 rekat nafile diye niyet edip sonra 1 rekat vitir diye niyet edip namazı kılıp selam veriyoruz. Ama Hanefilerde öyle değil. Üçünü birden kılıyorlar. Acaba hangisi doğru? Ya da öyle bir şey var mı bilmiyorum. Bu yüzden size sormak istedim. Yanıtlarsanız sevinirim hocam. Yani diyorsunuz ki bu vitir namazlarını 3 rekat beraber mi kılalım? 2 ayrı bir ayrı mı kılalım? Onu mu soruyorsunuz? Evet. Şimdi ben öyle duyduğum kadarıyla tam emin değilim. Yani ben öyle kılıyorum. Şu an vitir namazını biz Şafilerde öyle duyduğuma göre Şafilerde 2 nafile diye niyet ediyoruz. Burada dikkat edelim. Nafile diye niyet edip selam verdikten sonra 1. rekata niyet ettim. Allah rızası için 1 rekat vitir namazına diye. Ben bilmiyorum hani... Bir soralım. Bir soralım. Evet. Seydamıza soralım. Bir sorunuzu anladık. Seydamıza soralım inşallah. Tamam Allah razı olsun. Allah'tan da razı olsun. İyi akşamlar. Disa İstanbul'e tamaşavana kime? Sar telefonu. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Allah hayırınızı kabul etsin. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocam kader bağlanma var mı yok mu? Nazar bağlama. Kader. Kader bağlama. Evet. Kader bağlama var mı yok mu? Tamam bir soralım Seyda'ya. Bir de hocam bir sorum daha olacaktı. Gelin buyurun. Hocam biz her cuma sohbete gidiyoruz. Halka kuruyoruz. Halkamız var.
halkamız da biraz seslidir. Evet. Hocam bizim hocamız bayan da sürekli diyor ki bu halka Resulullah'ın halkasıdır. Acaba öyle bir şey var mı yok mu? Resulullah zamanında halka var mıydı yok muydu? Bir soralım Seydamıza. Oldu hocam, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Böyle Seydam. Temaşavanı ma دبي اشتر انترنتي هناك دبي جين دبي اشتا مثلا 6 صالب وياخذ 5 صالي ما ملميشتكم حتى وكايرو هناك دركتنا دبي اشتا المجاتا قبول نابه وياخذ 5 صال مشكليات بقبول نابه ما تشتكي صحيح صلاة kaçma kabul nave göre mesela sebep kizne kabul kirni rabejin yani vakti meşkir ve meş kabul de şey saliye si saliye meşkir ve gori şeriatı meşkir ve المجاوي قبوله كركن كي كيم كربه مثلا شرط كي كيم كربه ve قبولنا به اما مطلقا به قبولنا به yanlış. Yani eğer ku erkanı yebci ani bir şartı şurtu yebci ani bir kabul. Bale selam. Disa İstanbul'e temaşavane me ku persibu avana Türkiye'm cevabı bidin başa seyda. Dibi dedi em hinge bu tre xodikin em du dikin u yak dikin. Hanifi herhalde siyah serhevdu dikin. Yalnız ve kuşkama bu bacımız dedi ki biz 2 rekata nafile niyetini getiriyoruz. 1 rekati de ayrıca vitir niyetini getirerek kılıyoruz. Yalnız bu bacımız da Şafii'dir. Normalde bu vitir nasıl kılınmalıdır Seydam? Şimdi normal olarak vitirler 3 rekat. 2 rekat ayrı, 1 rekat ayrı Şafiilere göre. Hatta mesela Hanbelilere göre, Malikilere göre. Suudi Arabistan'dan bak bütün mezhepler orada vardır. Suudi Arabistan'da da 2 rekat ayrı, 1 rekat ayrı kılıyorlar. Evet. Mesela İmam-ı Hanifi'de 3 rekat üst üste kılıyorlar akşam namazı gibi. Evet. Mesela Şafiilerde de diyor biz Hanifilere göre de yapabiliriz. Evet. Yani 3 rekat da üst üste kılabiliriz. Lakin 2 rekat ayrı, 1 rekat ayrı kılsak daha uygun. Niyet de aynıdır ama ikisine de vitir namazı. Vitir namazı. Vitir namazı yani evet. Nafile mafile demezsin değil mi? Evet, nafile değil. Tamam Seydam. İstanbul'e diyse lissal khatir temaşavana kime haya. Alo. Alo. Buyurun. Selamun Aleyküm her iki hocaya da. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hocam İstanbul'u aramıştık. Serçava. Es küçüktü de hatta ana min diyan babam kalbi jiri min neda. Es kendi çaba kuda ezdik. Yani çizmeti ezdik. Acaba kabul bibemi nave o bir de soru kimi jiyeye. Hoş kamneye. Hoş kamne bu kubu haber dedi. Vadi tırsı. Bale. 10 سال دقيقة بقوم خبر ده دبي مرحات برناده. Evet. O bir de tır aylamışı pır sıkıntıya ödemaladı. Acaba Seyda'ya koz öğrenmiş mi? Bir açıdı yani. Çare kizmer vece. Eme Seyda pırsın inşallah. Tamam. Serçava şubru hatta videri. Sağbi. Kuda rahatiye bdewa inşallah. Selametiye bdewa inşallah. جور فايت ما شفنا كي مسال خطيه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وتشاون باش خوجينا خدج ورازي بي ونجي باش احمد دي بابا خدج ورازي بي ليتجي خوجي دري السلام عليكم خوجي درماوي تشاوي رنده عليكم السلام خدج ورازي بي الحمد لله كرمت سيدايم از سوريا مهيه كلام لو قدرت كن بني ديار 10 سال بري از بانكر اولاشمي دو من بتره مدرس بانكي دكشاندن تمام يعني كريديم دكشان بله وإيش مترد شو يعني إيش متزقون ندبو بله وروك از نميا أقول كم بري خداق روك بري خداق بالباء نقول يا ربي هذا كنت مش في فايزة بانكا بابك از دام ج بانكا ده إيدي قاوا خلنا بانكا بله خود تعالى از بانكا باكرم تزان يعني از بانكا صافي بوم بله بإجا يعني خود تعالى إيش مش راف كر الحمد لله إجا في زماني بيك قريدي قرتي وفا إيبان وفلان بيفان الجاج در بانكا أوي چطو يعني با أوي مني چطو متوبك رو أوي چطو بوي بله كم سدا برسن يعني تقولنا مفعول بالخوجة مثلا توبة كرام البدس خلايا توبة كم هو يا ربي
تبي سخنتيا بانكا سر مراكا دهان ني خناب بانكا بله اما جارك ترى ايرو اف تشتاني چه بونا قريدي قرضي چه بونا وان بوانا قريدي قرضي ايباني بابي امبري وبابن امزا شاوات بخوجا واجرني خدابن بانكا ولي تعالى نعبك متوكرو ان شاء الله كم سيدا برسن امش سيدا برسن ان شاء الله اظهر الشباب وخوش بالسلام عليكم سرچاوي من سرچاوي خير وسلامت بالشباب من خوش اهلا وسهلا سيدا اف اسطنبول ديسا tamaşavane kime götü bu kader bağlama var mı? Kader bağlama yoktur. Evet. Kader Allah'ın takdiri, kimse kader dua kaderi değiştiriyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor la yugayyirul kadere illa dua. Dua kaderi değiştirir. Yani mesela değiştirebilir ama hiçbir şey kaderi bağlamaz. Bəli Seyda. Yine aynı izleyicimiz diyor ki bizim sohbet halkamız vardır. Sesli bir halkadır. Bayanlar kendi arasında yaptıkları bir sohbettir. Evet. Bayan hocamız ısrarla diyor ki bu Resulullah'ın halkasıdır. Resulullah'ın böyle bir halkası var mıydı? Resulullah'ın halkası yokmuş. Resulullah böyle bir halka yapmamış. Mesela sünnet olarak, heyet olarak diyebilir. Mesela biz şey yapıyoruz, halka yapıyoruz, zikir ediyoruz. Tabi zikir yapmak, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, mesela bir zikir yapan, halka tutanlar, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, mesela melekler onu onları kuşatıyorlar ve Allah'ın rahmeti yağıyor. Allah'ın rahmeti mesela yağıyor. O mesela Allah-u Teala onları medh ediyor. Mesela lakin mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi halka yapmıyor. Hani şöyle söyleyeyim, bundan dolayı söylemiş olabilir mi mesela? Misalen diyelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla Hazreti Erkam'ın evinde oturuyordu, Kur'an'ı okuyordu, onlara nasihat ediyordu. Hani böyle bir benzetme şeklinde. Yani Resulullah'ın sünnetidir. Yapabilir. Yani böyle bir şey yapabilir. bu manada söylemiş olabilir. Lakin bu halka Resulullah'ın halkasıdır. He. Yani mesela onun, oradadır gibi. Onun mesela sanki oradadır, onun halkası gibidir diyebilir. Evet. Böyle selam. Lise İstanbul'u bir bacımız, arayan bacımız dedi ki ben namazı, annem bana bir şey öğretmedi. Ben kendi kendime öğrendim. Kıldığım namaz makbul mudur? Bunu soruyor Sedat. Yani şimdi mesela eğer erkanlarıyla, şartlarıyla kılsa makbuldür. Evet. Lakin mesela bilen birisinin yanına gitsin, evet, ondan sorsun, namaz böyle namaz kılıyorum, namazım makbuldür, değildir, sorsun. Ona, evet. Belki eksiklik olabilir. Evet. Bir hocaya gitsin, Fatihasını, tahiyyatını, rukusunu, secdelerini, mesela böyle yapıyorum, namazım kabuldür, değildir. Yani mesela sorması lazım. Tamam Seydam. Şimdi aynı bacımız devam ediyor. Diyor benim bir kız kardeşim var, kendi kendine konuşuyor falan. Bu hususta da ne diyecek? Yani şimdi o hastalık olabilir. Evet. Hastalıkla mesela hastalık olabilir. O eğer mesela sonradan olmuş ise cinler de dokunmuş olabilirler. Yani ne yapsın Seyda böyle bir durumda? Yani öyle bir durumda azanı, bir telefonda azanı kaydetsin. Azan daim ses onlara gidinceye kadar azanın sesi evin onlara içinde gitsin. Ezanı dinletsin. Cinler azandan kaçıyorlar, hatta ölüyorlar, yakılıyorlar. Bir de bu aynı zamanda bu bacımız yine bizim böyle bir türlü sıkıntılarımız bitmiyor. Yani Seyda dua etsin acaba. İnşallah biz dua ederiz. Allah Teala selamet versin, onları muhafaza etsin. Mesela inşallah. Evlerini değiştirseler belki evet, şey olabilir. Peki Seyda. Sıkıntıları gidebilir. Allah Teala sıkıntılarını gidersin onların da, bütün Müslümanların da. Evet. İstanbul, alo. Alo. Kerem kin? Merhaba bخير. Kuda khirib diva serçava ehlen ve sehlen. Seyda Melenör selam dikun. Aleykümselam. Dün Suriye Seyda Persson. Kerem kin. Suriye'ye ki zinim beşer mesela radvin limya şevi dikun. Dela limya şevi de diyen qaza dikun, qaza şevi de dibiyon noğut. Böyle kam Seyda Persson. Denizi mele anlan mele hem dibini
Meruz bersiya pangi ra jer haramı. Meruz yere khadmer pangi. Peki cara havale mavale meteni hem tarih pangi düşünü. Sıkıntı diyor hey ya no. Yani esnayı bange demruna çe kuderip Bankayı. Ve kayara meruz bersiya pangi ra ner. bersiya banke dene çe. Evet ve iza em car mesela havale te pereme perete mez pangi düşünü em her bir pere düşünü. Pangi güne hey ya no. Bele kam seyda persin inşallah. Ende persade emanet. Şevamini hoş, emaneti Xuda bin. Diyarbakır. Alo. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Sağ ol canım. Allah razı olsun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Kolay. Benim 2 tane sorum olacaktı. Buyurun. Birinci sorum, bir arkadaşımın babası bilmeyerek boykot ürünü almış ve değiştirmemiş. O boykot ürününün yenilmesi veya kullanılması caiz olur mu? Yoksa kullanılmadan yemeden atmak mı gerekir? Başka? Diğer sorun? İkinci sorum da bayanlar kendi aralarında cemaatle namaz kılmak istediklerinde kıldıran kişi nasıl niyet etmelidir? Evet. Kıldıran kişiye uyan kişiler nasıl niyet etmelidir? Tamam, onu da soralım Seyda'mıza. Bitti mi sorun? Tamam. İkinci soru buydu. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Seyda ev tamaşavanê me ku ji Urfayê dibê beriya vêga bi 10 sala min ji bankê işte Kredîdistan û pê amel dikir û falan peyra min got ya Rabbi tu min ji vî îşî xilas bikî kenûm tobe kir û feqet vêga ticaret dîsa hemî bûye qert û eşter bi ser bankara ev îşî hanekê têne kirin û em jî dîsa dewam dikin yani توبا ما تشابوكا يعني ام تشبكن حالمه يا انا هل تستي بنقه ان حرامه مثلا بنقه حوالي ايرو بره تب بنقه ايرو الدنيا تب بنقه مسؤوله مثلا حوالي بره حوالتكي مثلا برشتراتي ببنقايتي ابانا hani تستي حلال هنا تستي حرام هنا تستي كمرب نكبه فائزه بنقه mesela muamele kari biki. Yani haram nine ve zarar nake yani. Bale Seyda. Yani ev toba winaki ne mana ku ne mana ne ve mesela tari ki go merd ber divarı bankayda hala haram et tişki sot. Ne sahar. Bale Seyda ev distamaşavane mi İstanbul'e garabu دبي بيركي ما مثلا بشوف درابن لمجد كان شاف لمجد مثلا دبي ام لمجد قزعت كان ما الميجي كوسا قزا بشافي هي تنيا الميجا قزا بشاف هي بشاف مثلا الميجي الشافيك بخير بيغمبري مدبي تبشتي الميجا فرضا الميجا بر بخير الميجا الشافيه الميجا الشافي ترابي تقزا بكي سنة بكي توترا بكي تهجد بكي تف قبول دبه لكن مثلا وقت قزا تهبن تي قزا بكي تو يسخو دعا بكي و zikri ibadet biki yani. Bale Seyda. Peki ev pirek be izna zlami xo kusa bi şev rabn û lemej bikin acaba jwena ki rahatsız bu yerseki usaki mesela çi tavsiye ve hana am bejin. Mesela ku mer bir rahatsız be. Bale Seyda. Mesela ihtiyacı mer pirek be terip gehara usa çenabe. Lakin mesela ku ihtiyacı tüne be o rahatsız neke kare. Hatta mesela peygamberi medbi پیرک یا میر که را به شبلمیزی بکه آویل سریه میری خوب که سریه پیرک آب که جبو که اوشی را که سنته بله هفته بله و بدنا خیره اف یگنامه کو گریا دبی باوی حواله کیمه بنزانین مالکی boykote standiya aniya ام بیجن قلامیش بکی نکی چبکی باشا وی مالی هانی کی اون چید بیجن سیدا Bunu Türkçe söyleyelim, yegenimiz de anlasın. Yani mesela aldıktan sonra kullanmasın, orada olsun, sonradan kullanabilir. Mesela bu şeyi geçtikten sonra. Böylesine. Yani çöpe atmasın. Çöpe zaten atmasın. Parasını vermiş. Mesela para vermiş. Değiştirebiliyorsa almış. Değiştirsin. Değil mi Seydam? Mesela diyelim ki bakkalda marketten almış, baktı ki boykot ürünüdür.
götürüp iade etsin. İade etsin. İade edilmezse evden bıraksın. Sonra yani boşuna çok. Sonra şey etmesin. Mesela Peygamber Aleyhisselam diyor İnnallâhe ye'meru bil idaat. Mesela İnnallâhe yenha an idaatil mali. Peygamber Aleyhisselam diyor Allahu Teala nehy ediyor ki mali insan zayi etsin. Yani mesela boşuna gitsin şeyi etmiyor. Bir de bayanların kendi içerisinde cemaatle namaz kılmaları durumunda hem imamlık yapan hem de ona tabi olanların niyeti nasıl getirsinler? Şimdi niyet, imamet, mesela imam imametle niyet getirir. O mesela me'mumiler biz cemaatle namaz kılıyoruz. Öyle niyet getirsinler. Ama kadınların imami aralarında mesela öne geçmiyor. Aralarında kalıyor. İmam-ı Hanifi'ye göre yani kadınlarda imamet, cemaatle namaz kılmak hayır gelmiyor yani. Lakin mesela sahiyedir. Ama İmam-ı Şafii'ye göre aynı mesela nasıl erkekler namaz kılsalar sevabı onlara vardır. Kadınlara da sevap vardır. Mesela. İstanbul'u ser telefonu tamaşavanı kimaya. Alo. Alo. Keremke. Hocam iyi akşamlar. Sağ ol. Hocam ben kurmancı işleri vereceğim. Ben İstanbul'da yaşamıştım. Diyarbakırlıyım. Keremke. Hocam şeydayım spursun acaba ez bekarım ez yetişkin bir bayanım. Ez Yakup babamı özetki. Çevrem geçici bir mesela tutuşman zevci yani her şey müşkabire işte. Geçiz haysal nakoş ketim astım bu mel'abe ma. Yani cephe ve ezvakaban yani ezvakaban bayani ananın yani ez Yakup babamı özetkim yani kaz zavacı yani bu her şey müşkabire işte. Acaba ya güney mi ne güney mi? Tamam. Kam Seyda Pırsın. Hem Seyda Pırsın inşallah. Tamam. O bir de kuşkamın heyeke boşalmış bir üzmüştü ki acaba ya güney mi ne güneye? Jua evlika o üzmüştü kapır. Ha yani boşanmış bu yaş boku boşanmış bu ya huadist ki. Evet. O bir de tuşkimiz ya hocam Brahim'i geçil diyam yani telefonu kapır haber nadın. Acaba günah kazanmıştı ki ni nakın mı? Braytara haber nadın. Arif diyamra haber nadı. Bırakayım 25 sala diyamra haber nadı. Tamam. Emoji Pırsın inşallah. Tamam. Sağ ol hocam. Serçava bxeyr ve selamet. Ehlen ve sehlen. Seyda tamaşavanı ki mesela Batman'ı sarxatı mücihildin. Alo. Alo. Keremkin. Keremkin logo. Abi bağlandın mı programa? Evet, şu anda programdasınız. Buyurun. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim hocama bir sorum olacak. Buyurun. Evet. Televizyonunuzun sesini kısın size zahmet. Bir dakika kısıyorum. Televizyon sizin kısın, evet. Hocam iyi akşamlar. Benim bir kız kardeşim var. Sürekli ellerini yıkıyor. Her zaman böyle ellerini yıkıyor, tekrar ediyor. Hani temiz olmamışım defalarca hani banyoya giriyor, yıkanıyor, tekrar çıkıyor. Yönde var ki 7 defa banyoya giriyor. Yıkanıyor hala temiz olmamışım diyor. Bunun için bir ayet ve önereceğiniz bir şey var mı? Tamam bir Seyda'ya soralım inşallah. Evet. Bir de benim bekar olan abim var. Biz onun için ne yapmalıyız? Hani böyle kısmet için, onun için yapabileceğimiz hangi ayetleri, hangi sureleri okumalıyız? Tamam onu da soralım inşallah Seyda'ya. Evet. Peki hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Seyda ev Diyarbakır pardon İstanbul'u tamaşavanıma gotu bu az ne zavcim az bekarım yetişkinim az ne zavcim diyahu babi xod meyzenim yani kanı muha o ki vakriya serwanakek vakri wanakek yani أفحالي بباشترا أنكش خورا بزوجي وديسال ديو بابي خو ميزين الجور إمكاني خو. أنا الزواج سنته. مالسه. كي احتياجي أكيد بدني مالي بزواجه هذا بزوجة ده سنته. كي احتياج تنبه ومثلا علي الشهوات ده خو محافظة بك ومثلا وقت ديو بابي خوي بك الزواج ده بخير ترى.
نزوجاندن بخیرتر جیرا ایجاره مثلا طبیعی گوز نخوشینا میجنه گوته بسا آستم ایکر بله آستم میجنه وقتی بزوجه و آستم به و نخوشیم به و مثلا نزوجه جرا چیتره بله سیدا دبی خوشکه که من بوشالمش بیا عینی اف خوشکه ما دبی خوشکه بوشالمش بیا ایجا خو ضعف او کید که کانو ضعف عادست که yani kaç bu venat kardeşim. Valla çımak boşanmış giriye emini zanın. Lakin mesela haklı bir, haksız bir evici emini zanın. Lakin boşanma vakti şey bir ya edisa bize uca o yacı evi sabır yani. Bale seda disa persavim خلاص bikin persake ve diji dibe yani dibe Ibrahim ava 25 sala diyam ra haber nadaya. وش بو فينا كتوصية günahkardı be. Benere Peygamberime Aleyhisselatü Vesselam yekti be bali be ya Resulullah di insan da per hakkı kel selmehe ez ita'a bikim de be hakkı diyate. De be de duda ya Resulullah de be diyate. De duda de be ya Resulullah de be diyate. De duda ya Resulullah de be ibabete. Cara çara هدبي إبابته حق ديو بابال سر إنسان رانابن ولو مثلا حق سيل أولاده بكنجي أو حساب ذن خدا لكن لسر أولاده حق ديو بابا رانابن بله سدا جان قرأت ما شفانا كما هي ألو السلام عليكم سيدان وعليكم السلام ورحمة الله Seydan biz hanımla beraber şu anda sizi izliyoruz zaten hep röberterde böyle canlı yayın seyrediyoruz. Evet. Ben imam olarak namaz biz kıldık. Ben 2 tarafa secde selam verdim. Onun için secde bir taraf vermesi lazım ya. Sorunuzu baştan alır mısınız? İmam oldum mesela. İmam tek tarafa secde vermesi lazım ya secdesinde ben 2 tarafa verdim. Evet. O secdesi yani namaz bozulmaz değil mi? Biz Seydamıza soralım. Bir de başka sorum var. Hanımla ben sakalı şehri bırakmışım. Evet. Hanım hep Melemer gibi kısa olsun diyor. Seydamız gibi. Ben diyorum biraz bu mesela ben tam bütsam olmasa sünnet yerine bulmuyorum. Ben öyle olmasını istiyorum ama yani öyle tam öyle yapsam öyle o sünnet yerine geliyor mu? Sen uzun bırakmışsın. Yenge hanım da diyor Sedam el-Enver'inkine göre yani bu şekilde. O da öyle olsa yine sünnet olmasa o bırakır mı diyor mesela. Ben diyorum ki işte diyor bir tutam olması ben alttan elimi atıyorum yetişmiyor. O sünnet yerine geliyor mu gelmiyor mu? Seydamıza soralım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sizden Allah sizleri Allah için seviyoruz. Allah razı olsun. Allah da sizi sevsin. Biz de bütün Müslüman kardeşlerimizi bütün Müslüman kardeşlerimizi seviyoruz. Seydam elimin de ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah. Batman, alo. Alo, iyi geceler hocam. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasıl iyisiniz inşallah? Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam ben hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim geçen sene babam vefat etti. Allah rahmet etsin. Allah razı olsun. Biz kardeşlerimle mal yüzünden birbirimize düştük. Evet. Annem erkek kardeşimin tarafını tuttu. Biz diğer kızlar öyle kaldık. Annem bize çok beddua etti. Acaba bunda haklılık payı var mıydı yani? Niye istiyorsunuz diye annem bize çok hakaret etti. Ondan sonra beddua etti. Biz çok üzüldük. Tekrar annemizle konuşuyoruz. Annem hastadır. Yani bunda biz günaha girdik mi girmedik mi? Bir hocamıza sormak istiyorduk. Tamam soralım inşallah. Biz haklı mıyız haksız mıyız onu sormak istiyorum hocam. Peki biz Seydamıza soralım inşallah. Teşekkür ederim iyi geceler. Biz kurmancı cevabı abidin tefhim ki? Santık mı abi? Tamam inşallah. Serçava hayırlı geceler abi. Hayırlı selamet bin emaneti Xude bin inşallah. Serçava Seyda خوشکەکە ما دەبێ خوشکەکەم هەیە دەبێ سوورێکی دەستی خۆت شوێ و سوورێکی دەست بێژ دەکرێ و سوورێکی ئەوە تەمیزلک خاستەسیکەم دەبێژن یا ji bo vê nake çi bikin yani duakekî weswese jî pêxemberê me de jî şeytan e elweswese tu min şeytan pêxemberê me dezmêj kir ava dezmêje wî erdê şirnet kir ev ê rabe destê xwe bişû tonkî av kullanmış bike biye weswese weswese jî şeytan e o mesela dua weswese pêxemberê me de eûzû billahi min şeytanî weswesetî xenzeb
از حفظا خو بخدات که بالشیطان و وسوسه کناوی خنزبه دای مسابقه انشالله و باش به. بله سیدا. دیست به براکی منی بیکار هیچ بو زواجا وینا کی ما ام آیت کی هیا دعا کی هیا کو بزوجی. حسبنا الله و نعم الوکیل. روزی 500 جرا حسبنا الله و نعم الوکیل بیجن. خدا کافیه می و ان قنجی وکیله خدا اوی انشالله داری کی وب کرد. انشالله تعالی سیدا. جان قرات تماشاوان می کو تلفن کربو. دبی هنگام سلاف دند المجا خدا ام سلاف دنا هر دو ملا. منی. باقی اوک کیونا که هی یعنی ساقنجا کیونا که هی ام بدنا ملک تنی خص هر دو ملا. سلام داین آن مثلا مذهب امام شافعی دا سلام داینا اول فرض. یا دیگه سنته. سلام داینا اول مثلا کمر سلام داده. ایل ملی راسته مر سلام لوانده. ایل ملی چپی سلام لوانده. كل ملي راسي مثلا تنبل ملنيتا ملائكة بينه وملي çepeci evciye tınabel mevniyata selam meleiketatik. Dolayısıyla iki tarafa da selam vermenin namaza bir zararı yoktur. Belki Türkçe konuştu bu arkadaşımız. Yine ben sakal bırakmışım diyor elhamdülillah. Evet. Fakat eşim bana diyor ki yani sakalını çok uzun bırakma. Seydam el-Enver'i televizyonda görmüş. Demiş ki mesela 12 kadar olsun yeterdir. Evet. Bu hususta uygun olan hangisidir? Nasıl bir sakal bıraksın Seydam? Vallahi sakal bırakmak mesela böyle kabul ederse mesela insan eli doldursa iyidir. Evet. Onun aslı sünnet odur ki mesela bu deri şey olsun. Deri kaybolsun. O evet. Aslı sünnet hasıl oluyor. Eşine şey etsin. Evet. Eşini memnun etsin o zaman o hususta. Evet. Peki Seydam. Erzurum'u tamaşavanaki mehaya. Alo. Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Keremken. Surika mehaya aziz Mela Enver bitlersin. Keremken. Selamu rahmet haberi serverim inşallah. Serveci Bey, Serveci Bey. Ki masya Seyda-i Mela Enver nedir bu her. Amin ya Rabbi, amin. Eva hene Mela bir peravan niviştadıkın. Peygamber aleyhissalatu vesselam nivış gibi yeşi evi ku peri niviştadıkın halal ya haram. Bale. Kamer Seyda Pırsı. أمش سيدا برسم باشا. تمام هذه أمانات إخواني. خدر حتى يبدأ وشباب من خوش إن شاء الله. ديار بكر طبعا شبابنا مثل خطي. ألو. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Buyurun, buyurun dinliyoruz. Hocam ben şimdi zikir çekmek istiyorum devamlı. Evet. Hangi zikir çok makbuldür Allah katında? Peki Seyda'ya soralım. Başka sorunuz var mı? Yok hocam, hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet. Seyda tamaşavanê me dibe ez kîjan zikrî bikişînim. Ez xwazim zikr bikişim, ez kîjanê bikişênim. Afdalu zikri la ilahe illallah. Peygamberimiz diyor afdalı zikir la ilahe illallah. Bes. Ya tabi daim la ilahe illallah bu kişine mesela zikir kitaba eskar heye. Eskara İmam-ı Nevevi kitap ki mazını her enva'i zikrat edaya. Ya tabi mesela bunu istersen Türkçe ifade etsek belki bacımız mesela afdalı zikri la ilahe illallah Peygamber aleyhisselam diyor afdalı zikrin afdalı la ilahe illallah'dır. Evet. O mesela ondan sonra Subhanallah ve hamdi Subhanallahil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Mesela Peygamber diyor kim günde 100 sefer Subhanallah ve hamdi Subhanallahil azim değilse günahları bu denizin kabarcıklarına kadar da olsa affu olunur. Mesela Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. En Peygamberimiz diyor Allahu Teala sevdiği ibadet Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber'dir. Peygamberimiz Mi'raç'a gidiyor, Hazreti İbrahim'i görüyor. Hazreti İbrahim diyor benden ümmetine selam söyle.
Mesela insan cennete giderken cennetin toprakları bomboştur. Yani bu şey gümüş gibidir. Ama her bir insan bir sefer Subhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber değilse bir ağaç dikilir. Her bir sefer Subhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber demek mesela bir ağaç hem Subhanallah var, Elhamdülillah var, Allahu Ekber var, La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Mesela bunları söylemek gerekir. Xuşkama ku jbatmani geriya bu seda dibe bavên par wefat kir. Em û birayê xwe em behev ketin ser mal. Diyam nexwest ku mal bide me jiyanê me ji bo ku me xwestiye diyam ji me عاجز بوو نفرل ما كير قالش فيك عم لفهات نجي دبي خصيدة السيدات شد بيجي أنا ديوان حق سيكرية بني خدا دبي يوصيكم الله في أولادكم خوي تعالى ده حق أولادي وذا ووصيتك للذكر مثل حظ الأنثيين بارا ميرا دقاتية بيركا يعني مثلا بار یکی بمره کرکی و قیزه هبه 30 milyar periye ve 20 milyar skoraya radmine 10 milyar qizeye radmine qiz eğer ne beni şermeda gönüllü olarak az nasıyım lakin be az distinim muhakkimine ve azi fakirim azi muhtacım nedayna ve yani diziyeci xarabtır. Seyda tamaşavanı me kuj Erzurum'e beri okey magariya de hinek ji ببرا نفشت عشيتك. بله. أفبري هنيك حلال عن حرام. ولا نفشت هنكي عالم إذنا نفشت قناد. هنكي عالم جي مثلا بي إذنا نفشت هي مثلا نفشت كو وقت جبو نخوشر جبو صبيا بصبير ترسن يا إنسان خودا بترسن مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من غضبي وعقابي وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون يكيك مثلا أبيازان به ودعاء بخوينة جبوت ترسات خودا وجنا دني رباشة لكن النظام به أصحابيا عبد الله بن عمر عبد الله بن Ablavan mesela nefsan dentkinin istiye sabiye xo. Sabiye vani ku nizamı xanda. İza hasıl ku nefist meşru' be izin heye. O ku ya meşru' benefsine pereci bisine kare bistine. Maalesef. Ya meşru' bisine. O mesela ku vakti ne meşru' be kebe sihri prana nefsa nişan emirdin. دبيكي نمسيوتني تفسيحله. مثلا نظانجي كبرقمة بحرفها كبسيحري. معنى الرقمة كنظانة حرفتين برهف كاس نظانة معنى يتشي ومثلا بنقطة نفسين كبسيحري. سلطة شغانة كيما كرمك. سرختيا. ألو شرنخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Seyda'mız bir soru ne olacaktı? Buyurun. Promosyon parasını camide kullanmak caiz mi? Seyda'ya soralım. Başka var mı sorunuz? Yok, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Diyarbakır ise temaşavanı mesarxatiye. Alo. Alo, selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Evara ve bxir. خدا خیر بده و خدا جوار عزیز به رحمت دو باوی و سرچاوه کرم. السلام خو و حرمت خو آماده سیرای ملا انور و ایوادکم. خدا جوار عزیز به ان شاء الله بالمقابله. مگو سه هم سوریه من سیرا هوا. کرم کن. ایسانک مسلمان امزانن و دیاوی مسلمان و باوی مسلمان. و وی انسانا نمیج ناکه و روزی ناگره و قعواد قمار دلیزه و یعنی ام بویجه ایشگی ودخو و درواد که و یعنی بره قلبه ناوینه مرج وی انسانا را بویجه کافر زندیق کفارتا ویا هی تنهی ام پرسن سیدا انشاءالله و سوریا منا ددوا در حق جغاره عجبا جغاره چقا حلاله چقا یعنی مکروه جایزه بله و سوریا من اساسیا
إيرو إنسانك دول معاش تري دولة معاش دري يتيم دول معاشي جفي معاشا كان يعني فترة روجيه كان يعني بفي معاشا خيرا بكه يعني فترات كاري بديش في معاشي خيرات كاري بديش يعني الدولة معاش ده نبريوي يعني الدولة ياردم ده معاش دول يادا كم تسز معاشي الدولة ده في معاشا كان عجبا بري فترة خوني روجي جيبده كم سيدا برسي إن شاء الله أي تمام از حرمتي خونو السلام وعماري ودكم تسينا راد السم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سرچاوه أهلا وسهلا سيدا پروموسیون پره پروموسیون امروز کاری بده جامعه پرسن تماشا ما پروموسیون مرد کاری بده جامعه مرون کاری مرد کاری بده مدرسه بله مدرسه مثلا ریا چیکرین خستخانه چیکرین مرد کاری بده وام کاری بده فقیر و فقرا لكن جامعه را نابه و مرد بو منفعتا خوش تتشکیرش نکاره قلان میشک باش سيدا في تماشاوانا مجد دياربكر كو قاريا دبي انسانك كل مجناكي وروجي ناقري وخوش حراميا دورناكي ورحاصل في شكل هانيك مرود كارج في انساني ربي كافر بيجي بي زنديق ولد يعني مذهب امام احمد بن حنبل دا مرف كاره بي كافره مذهب امام احمد بن حنبل دا يكي كل مجنك كافره لكن مذهب امام الشافعي دا امام حنيفي دا امام مالك دا مثلا مرو عقیداوی سری اسلامی و مرو کاره به کافره لكن عقیداوی جی مثلا و کمونیسم و سوسیالیسم و کمالیسم دستک که مرو کاره به کافره بله سيدا حكمة شغاري چيا سيدا حلالة حرامة مكروهة حكمة شغاري الصح وك شغاري حرامة بله سيدا بنيج صدي نوت و بينج علماء اسلامي حتى الدكتورة دبين مثلا شغاري كار كتير تنه تفزراره زراره ومثلا تكار كي منفعت كي تتنا وزراره توبلمه انسان دكشينه وجاني خوشي بيد شوتينه و مالي خوشي شوتينه وزرار ده توبلميجي وتكار كي بيتنا وچما حلال و پیغمبر عليه الصلاه والسلام انسانه که سیرو پیواز خورن سیرو پیواز پر فایده وهنه دهاتن جامعه دگو هر المال خل مشكل في المجنكن پیغمبر مدبي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لميز جيران جامعة راتنا إلى الجامعة دا أوانا دهات جامعة پیغمبر لغو زوجز بينوان ملتي عاصمة بن هر المال خل مشكل إزارة تشخارة يكي بكشينا وأوقع فايدة سيرو بيواز هي تشخارة تفايدة كي بيتنا ومالو كلاكا تشخارة كيسان كار الميز يعني حرامة لكن يوسف قرر دا يدبي حرامي كي بيش شهادت قبول دبياني يعني حرامي كي وك إتشكي نينا وك مالي خلقي مربخون نينا لكن حرام بس جموشية تماشفاني مصر خطية ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إيبار بخير بإيبار ودج ورازي بإيبار وجي بخير به كرمكم أول حرمتكم سرچاویم سیدای خواه سوریه برکن کلام کرم لوگ هدارید کن سیدای من سوریا من آهانه لوکیک بره ادبی لوکیکی مسخوان عربستان ناو عربی بسه مکت اوا 4-5 مه نه ایشی من راست چه نشی اوی مدبه یعنی کت دشتکی مه اما ناو عربی بسه مکت ایشی من راست ناچه الخازم هوا چه مسئله تمام همه سیدا پرسین انشاءالله تمام باشه شما من خواه شمانت خودی سرچاوه من خیر خودی خودش ورازی بیش باطمانه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرمكن هداية مدرسة سيداية ملانور خودش ورازي به خود خرام ازنك إن شاء الله سيدا مقولت شكي بيجم سيدا مقول أف آقمك چه بيه پیشی باطیه بو وقاله درنن دوغیه و جهاتیه اف اشتینسا لگبته آبولان مغلان کلان مرد کلان قارشی مرد و تابره مرد قارشیوان چاد مرد ترکیه مرد قارشیوان لط قومی مرد چاد سيدا تمام ام سيدا برسن إن شاء الله تمام سرچاوه بخير و سلامت إن شاء الله
بله سیدا اف تماشاوانه ما پرسکویه دیجه هبو ایش دیاربکر گرابو دبي اف معاشي دولوق معاشي يعني جنبيتي مربيتي فلان في معاشي هانيكي ويا اي فقيريه معاشي فقيريه دولتي والحاصل مرود كاري بي خيراب كيف صاد فطري خو بدي يقصد بو ملكيوان دولت دوان به ملكيوان بو ملكيوان كارن بي خيراب كن كارن فطره بدن كارن زكاه اخذ بله سيدا ديسا تماشاواني مجموشي دبي كوري من عربك كي كري نافي عربي كتصر ما دمونا خدي عربه وجينجي با عيشي مال ريناتشي كاسدات بيجي تشدي ولا يكو عربات كرن صدقه كي ددن صدقه كي بدانا باش بو او وقت ندنجي عربي بفروسن شيتره بله سيدا خداي تعالى شو راضي بي تماشاواني ميدي تري كوش باطمان فيغا غاريا دبي نافي ملتي دا إيجا اف لقبتا اش جنسا لكلوطيتي زيادة دبي مقابلي فانا كده ام تشبكن يعني توصية سيداتي والله يعني ام تشتيكو ام بكن ام نكارن تشكي بكن لكن مثلا لوطيتي جزايك خديت على القرآن الكريم دا دايوان ندا تكسي ملائكتا گندیوان حسو گندیوان بنا راکنه سر باسکه خو برنا آسمان او سری بری خوردانه او خدا کبره بوانده شیان دیه آنا ملت ما هینی لوطیتیه بیه نعوذ بالله از غلام اف مسئله بچکی او کی بس تلفن اخو هلدم ام ویدیو دوام کن چی بس بنی جدیار بکر سرخط تماشاوانی ما الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرمك سيد عمي سؤالك بحقيقة روجيدا الوطنة روجيا سمعت بله مرز هر جم بيلغا خود دوني هين مرز روجي به بله الجزائر المجافات لا يوصل يعني روجيا فرد لا يوصل او ايليه تمام ام سيدا برسن ايه تمام خدا راضي بله سيدا جواني تماشاوانه کی معايا الو السلام عليكم سيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمكن؟ إن شاء الله باش درون باش إن شاء الله. الحمد لله. خدا جوار عزيبي خدا خير ومازم كي إن شاء الله سر شعبه. سيدا سوريا كم هي أم الشركات خابتي. بله. جا أم بارتوا خابتي نهاجي كارتك داخلتيه. ديجا هون الميكروسي هر یکی 12 میلیارد درصدیش تمونی میگروسه دا آلش وری شکلی فا باشقا مارکت اون کارن میگروسه دا من گویم ابی هلدن غلامیش کنیا او نکن يعني معاشي و نه معاش نه sadece ayrıca milleti akabetiye her kesi 12 milyar sermaye dahil etse tamam. Takam pırsın Seyda inşallah mi pırsın. Tamam. سرچاوا خير سلامت جماعة خدي مثلا صار بمسألة إيش جنسلتية ون خبرته سلك أبلوطيتية مسألة دجاليته بني دا آخر زمان دا پیغمبری مدوی دوی امتی دا اوی خسف چیبه اوی مسخ چیبه اوی قصف چیبه خسف اوی هنکی شهر بعرده دا جون ببن هرن خوری اوی قصف چیبه اوی کبر بهنکا دا بارن اوی مسخ چیبه اوی هنکی ببن میمون و ببن مشک و ببن حیوان اوانا او علامت کدوی لوطیتیه دا دوی مثلا اجنسل دا او دوان دا چی ببین ایجاری مثلا دو مقابله فيدا سيدا مثلا انسان مسلمان بلا چبكن زاروكي خواه گنجي خواه شیار بکن مثلا گره مسلمان شیار بکن مثلا دوردا انا وصابيه طريق مير بميرارا نعوذ بالله في فعليتكن او سيراتي زاروكي وانجيتك ويروسي يك زمان تلفونتك دبي از الميجا خدكم از قرآن خد خاينم از روجا خد قرمو وزجرا إلا خب ميرادا بدم قلان مشكرن كتاب دبي مثلا يكي كب بيرك أخراج نعوذ بالله في فعلي بك أو سيراتي زاروك وانجيتك يعني مثلا ببيرك را بر بيرك تلفون تكن في ميريما بمرة في فعليتك سيراتي زاروك يجتك
شهرا فيناكو أو كيف كانوا أستاذ غلام يعني مرو مسلمان في خصها هنيك كده وكون كلام بكين ملت مخالفي طبيعتي إنسانيته غير إسلاميته مخالفي طبيعتي إنسانيته إجاز غير إسلاميته ومثلا التاريخ ده قوم لوط خالد تعالى أن جزاء مظن دايوان وانبريا آسمان وسلسلي بري أرض دانا وكبر بواندا باريانا شو عايز بس هذا أفج دياربكر دبي إنسانك يكون بروجيا سنة دقري ودوي حالي روجيا ده مثلا بيرك آخر مناسبة هاي شيء ببي حكم بينات شو جوك يا المجا فرزة نوك يا فرزة يعني روجيا يخرج روجيا يخرج به وأكنا به بله حوجنا كان حوجنا مثلا بله سيدا تماشفاني ميدي تري دبي الجيكي شغلهم قرض كده أنا مش غير معاشات طبعا قرض كده أنا قرض على الشفير شيء دمكي عشان تقولون هذا نوا يقول يالنز أو قرض ميكروسيا يعني في أول الشفيرش ميكروسيا وريكرن إذا ميكروسيا ده جمالي إسرائيل فلان ولا جرا إسرائيل نكرن جرا عراق نكرن ميكروسيا بستين جمالي إسرائيل نكارم بكرن مالي الدنيا بكرن كارم بكرن اشتي حلال كارم بكرن بله السيدة سيدة تماشفانا كي ميدي تري برسكوينا كي هبو دفيرا دا برسم مقصد بي بيركا كي بي ازناز لامي خوا جبري وينا كي جبو احتياجية شخصي خوا بري وي خرج بكي ما تشاويا بيرك وقتا كو مصرفا خو مصرفا زاروكي خو مير ندي كي كارج مير بدزه و بي مصرفها بك مثلا بيركا أبو سفيان هند پیغمبر برصد بيا رسول الله أبو سفيان ملكي جمرية از بيوي پرز جيباوي درد خم الخوز هالوكي خم مصرف كمش مرا حلال حرامه پیغمبر دبيت الجوري مصرفها خو جي درد خي قوتيا ايه دبيشتا حلاله لكن كو زيرتر درخه حرامه بله سيدة مثلا جرال زيرتر درنا بله سيدة جباطماني تماشواني ما هيا الو كرمكن دنگه تلفزيون اخو خير اخو كيم كن جبوكم دنگه هبكن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرمكن سيدا برسك منها بو من الكرانا كرمكن وقتاقو انسانك دشي بايكي دشغلي آره بازار خب هذا كان بزاف قص على بدمته بله وبشتي جو 10 سنه 15 سنه البالد شغلي جبينا درابي فرنا دي بصيني جبينا او برجير حلال نحنا كم استيداب برسن بله تنقو بازار خب كان هاد شيء بسيط كنا فقط فركي دي جي تصيني ويجي موضوع مثلا فرق شيء تصيني يعني بوكو مثلا بوكو تنظيمات تصيني تنظيمات تصيني ها تنظيمات جي تصيني وميرك مردود يعني gerçekten مردود بك تمام يعني ايش صاحبتي مردود بياخذ امس استيداب برسن ان شاء الله تمام سلام عليكم شباب من اخويا شبانتي خودي دي سجبات مالي تماشواني ما الو iyi akşamlar hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam söyle bir sorum olacaktı. Keremkin. Hocam valla ben küçük yaşlardayken bir iş yerinde çalışıyordum. Orada yani küçük yaşlarda 10-12 yaşlarında. Tamam. Küçük yaşlarda bir yerde çalışıyordun. Evet. Evet hocam yani orada mesela kendi yaşım kadar yani para falan çalıyordum. Bunun hükmünde de yani bir şeyler sorsalım. Yani maaşının haricinde para alıyordun oradan. Evet hocam. Tamam bir soralım Seyda'ya. Tamam cevabı Türkçe olsun. Size zahmet iyi akşamlar. Türkçe mi olsun cevabı? Evet hocam. Tamam. Serçava. Seyda تماشوانه می کو پرسید پرسا خوش باتمانه دبی انگام هو چی باید که شغل امرو بازار خود کی یعنی هوقا ساعتهم تشغلون هوقا معاشهم يبسطينون والحسش غيري بازاري بيرا تدف تضمينات دركت يوم لا تبدو دي محكمة تشتكوا بريانجي وكنكرت خوازن ودفي خصيدهم شد بجنز ولا اف براتشي أنا تضمينات إسلامي داتنه لكن مثلا كبوة عادات ومثلا تبي بازار قربن مثلا تضمينات أزنادم تا
وفيان وقتي إيش داري هرد تزميناتي بستينة حق سزة جرا حرام إنجا كودس بيكريا بحثات تزميناتي نكرنا بحثات شكل نكرنا صار معاشي خوي بستينة معاشي خوي بستينة لكن مثلا إيرو مثلا بيع عرف بيع عادة تزمينات كوانا بازار نكر بنتي بستين يا نستيني مثلا الجوري أوكي الجوري عادة دولتي بيع عادة يعني بيع عرف كارن دعوة بكن لكن يعني بازار نكر بيجي السيدة بازار نكر بنجي ويا عادات بيع عرف بيع عادات مثلا كارن تسمينات دعوة بكن بيع عرف لكن مثلا أوجي الباطية بيع عرف ما هي نبيع عرف بله يعني فكر كل فرجي بو بيع عرف يا كل فرجي بو بيع عرف كارن بخوزن لكن كبازار كرمن تسمينات تنة أو بخوزن حرام جوار مثلا ام بيجي قلت بس تضمينات ناخوازم لو صار مو شكل بازار مثلا هري خوي عيش صاحبي قلت بس تضمينات نادمته ويجي قبول كربي تدركبي تضمينات ناخوزي استدركم يا تدركبي تضميناتنا ويشاخي بخوزه حرام جير بله سلام ديسا طبعا شواني ميدي تري قلت بو زاروك بم الدفركي دشغليم غير مع الشيخ من برا اشتكاني دبرن إيفيجا تبرسيكا أو برا حكمي ويناكي تشيا ولا أو برا حرامة أنا كبالغ بوبا جروي برا هربده يعني بزاروكي تكريا زاروكي كريا أنا دستيوي دا لازمة حتى كبالغ دبه أهلا سيدا دستي كبالغ بو أوي بده أهلا يعني قلت تركيا جاب استدي demek ki bu kardeşimiz buluğ çağına geldikten sonra o parayı geri verecek. Yani aldığı parayı mı verecek Seyda yoksa bugünün yani kıymeti falan? Bugünün fiyatıyla verecek. Evet. Bugünün kıymeti. O günkü para bugün kıymeti neyse? Bugün kıymeti neyse ona o parayı İmam-ı Malik, İmam Yusuf'a göre da birçok imamlara göre biz böyle fetva veriyoruz. Çünkü o paranın kıymeti kalmamış. Evet. Yani şimdi paranın kıymeti ne kadar ise o kıymetinde parayı borcu verecek. Lazım. Tamam Seyda. بله تماشوان هجا ام هاتن داویا برنامه خوا حتی هفتیا پیشیاما روژه ورائینی جاره کدیتری انشاءالله مت حضور ودا بن حتی هنگی جیب منند خیر و خوشیه دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته